mencha ajaba fie na yene anwa ba Vera Vera Shito ko ba bia obenya Vera Shito na wanfa ba ko na ma wo o de beba nyame ya adoma o de beba na opese oyo onpese nipa ba ko ebeche mienu prekonam yedi ne show yedi ne show prekonam bi wo a wan we ade show ni my ro just a jo nti yene anwa ba Vera ba bia ya bia suku ya na ya nkra be ko suku yi so wan fa okoto Shito ne Vera e mo ho amento ti Vera be bia obi open dodo akọ abura so a obi hu no ti yanko ya nim ya okay the nation sanke be bia bokode awade ama yankwa tache madabo de moje di afusan ye ka kire ya wo se inshani ne di nkanedi na yada ye tiefo nyina nso ase se dane da nyina omutim di afidi ne to Sompa TV makase mfidi na doso ntunya bie ni sei na se obi tiwa na nipa kro no ba kire odo pa wo de mawo goso ma hima tie dwumadi awrade onhyira no na afi onhyira Europe nso tumfo sei tu ba wo bia nyame kase no na machi ame ma me Anita hotel nso ba bia wo bia ya tena se ya ensem no na ye hede atoye nti ekwan mu na wo na afi yentimi ni achi okay ana medikan aka kire mahwefo ne matiefo nyina asefo tusem edwuma asepchecheche mienu enya asem ketewa na asem afiri kono nwa ban epantoma abre ko papa na ya na mentiase se nipa bi etimi sisi nipa sa enu ti ye ma brantie no entena se ye ya asem o ya asem kase pa o producer guide de kakra no entena se emse ne nan no wanyane nan no wotumi nkoda ya asem ye eto wo akabe wo be ye day abrantie na ne nsanyina akonkon nipa bitri mu odin ya kan kire ya nwia pragiafo no se enye wo mo a pragia di bia no a okroso a ya hwe okai enye wo mo a ya su ko India wa no me aka pragia no dada afidie pragia no eti wa obetra bia na sunsum na bo awura wo eti wo mo ka pragia no dodo no adwene nye abra mento sebe eni yeso ko Nigeria kura de ni bobo eti wo mo twi pragia no ye ma mo nyina kafra ne sanu enye wo mo a yeso ko India sa no me aka pragia no sa afidie no enti obi obetra bia na sunsum abo awura no to mu hia deliverance kese pa kakada ya ko akoya nim ya nim ten na ya ko akọ kada tie udin de sei bachom din ya ata Dennis ifri hin na baye bachom fri bomfa chiase konongu bomfa le microphone mo hwe ma hwe sa so ha konongu bomfa bachom ho na me fri wakosem ne sen ya odi abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomo ha bachom nyumre de kasaden bachom nyumre de boko dia ye boko dia wa ye boko nse nya boko sa kasanya boko emfa sa bia kura nka ho bachom nya boko wadi mfie sei bachom afina me ko 19 yenti o bachom 2023 mi we school me ye adwuma atoto me am school hu nyoma we JHS bashan me ye adwuma kakra dia atoto mi school nyoma na obidika ebe pomoye egu nrem ma be pomoye no eviti sa 2023 ni besi 25 in fisem gada hospital pala kro nto bi maame tika me de bedam na nka ma panachowa ma me se me panachowa da me ma ma yebi eni ebusu afa yebi nto no so nto aso na me bele acho nti na me na kwa be no de ka afa so pemmo mpacho minam road ono no so ba ti no no onam road anam fom ana ona acho mitimoto so mu ye nipa sei ni nipa miensa mo kwai mo ni kire he ba hye kofi makofo ma ye kofi eno no so ba nti ono no otwika no na bebi am na me free ba na omu bi sports bi anything na wo bi nti omu bi e die sports like bebi e tonsa na se ne ho na mo ko
ana ho na mu firi ba ho na me ukada ndi nipa ne firi ho ebesin kokuru ukada mu ana na wutwi saa ho no mu yusu saa moto no bi pa moto nti na me di sise nipa ba kurum na no su twika no rough anom nza me de na hu so anom nza yekrom ho fo ten won se wonya de ode kan ye ne bu obi a ne ho be kire no ba wan fi still na abrante na ode kan bom no e frene sei abrante ende minim ne ba ofiri krona yete so no fi sa krona ne ye ba ye krom obiri no ofiri kan ye ono ane dia kan ne papa dia na tamu ana omu bie saa de no na wotwi nipa no na ye bronya bre ana Easter bre bacho December 26 December na se ne bronya mpe bacho na me koda hospital musi na mu ye nipa miense na timoto no so te so omu maka no wei ba ko awu bacho ahona no wu ye ne ka mene madam fumino de na me de mfa nu kadam de ne ba no na de wawu na busuafo wei bacho ne busuafo wo mfa hia so de na omo ka oma kwesi omo de hye na omo ti hudin oma nka hwe ena ba ko no waka no so ba ko no so ti fie ono so ni sisi etwen ni sisi atwen bacho ana ne nan nsire no waye na omo de se ni sisi ho aka de na cheso ontimi nante obele ya wo kohwe no bacho ya me kohwe no wo de kuchire ya na se minya ka na me da ko no makohwe no na abrante no de ka no bebo mu no ne papa wei ne papa tikrom ho ye friend no say Mr. Ochuku Mr. Dey Ochuku bashan wo ye adwuma bai wo ye galamsi Ochuku bashan wo bomfa achiase ho wo ye no wabili na memeti achiase nti boy ne difro obili na bebo meme wa achiase nti Mr. Ochuku ne ba ne ti wabili ho na omete ise mi pra o mehwe me abrante ba fia ha ba busumi mienu ni na eduru ba bi a me asem di se producers ne ho adwuma san na beto manim ti ba busumi mienu no se producers minim de ne omo ya asemi to beto me na awie no na chese wo se wache na se uhu abrante ya wo rebe ho uhu ni TV so yi na ehunu se o kama onye enko yeza kada che pajansa na mamehwe omu she opi bashan ena wo sana timi akon sa ekoba e mo de kodan posifo ba no police for bem na ewi akiri na ase case na basa mo de koma posifo wo fan eko edinka ko permanence na permanence for the ma kolongofo di kolongofo no na o ma hu di o mo yo o ma hu ma ya se ne basa ane ne na nam ho sa nti eti permanence for the o mo de na o ma dwen chom se din ma wo mtie so o mo de kokonongo mo ko kokonongo no ye frɛ wo ho ye tworo wa no asem ba chonse na me da sa time na me da hospital wo ho to ye nyina mo tworo wa no asem ya bi en ho to mi nyina na ka na bo mo no sese ka na si post station wa na ewe omama onya na befa akospe no private car enam kurumu ena wo so moto no we ena moto ne dia anyi ye bi omo to ma condemn for na just so accident na se ka na obi o ti moto so bi atimi wu on na manage ya yeti hasi ekoba asa no mo de akodan nananom bi panifo bi se pai no pani Ochuku no won hwe na on tua mo hospital base ana da ode kokora no ma adenti no ma sa na otie ode ono da ono de bia fi se mi plae ode nko mehwe me kora nka wonka nkura hyem asem mi kura nkyere me se ode bia skeni wana se BBC da chi bia na se emre to dia meba hu ne da ena ne ba no so wei ne ba no so ne nam krom obi oye adwuma didi asam na nkokọ to kura court o mai no aye din ne nam ho senti
ya ye play and say ya me ni anya dene na ye amfo so no ase yete ho nso me da me to e duro me no bi hospital ba ye ko wani ye ni me no me duro me nya hwe me ko hospital nya hwe na me enti de wa free mu no de wa wuo no ene de ni sisi atwe no enna wo mo abusuafo no ko post station wa de na posifo no ka kire mu me da me abusuafo no de scan wonti o majai eko ena de wate ase no ba ko no ka me ho no ono ne bla pani ana asase no wo ho kakaka ba kwa na kwisi no da kwisi ya tono so ne nanam ho sa se ono bo mpa yese bia nyame biti ne mo bia so nanka ayeyi nanka papa na hwe kakra na yese ne de edin anokwasem se de krobia asante kotoko aka no se ohia ni wo hye aben a wonya tifo eyampa me wura hopa o oso what dim fie say mo 18 afena me ko 19 18 afena ko 19 asem na nkoko to kura ba cho da bi anko ni na police station wa na ifim say ai yete so 30 den am say oh e so 30 di papa no kura mahweye mpo posifo na kasa ai say yete so 3 nti papa no fa no uni da mika bibia yete so 30 ankokot na posifo na bu asem se moto so miensa nti papa no nko police ni ba ko frem na o flare papa no me ka say me de ba baby sei ana police ni ka kire papa na de menini pra ne bla no say asem de akoye no si yete so 3 na na say bisa ni te de kwa wan hwe enyu bia mani di menti nya botere na o mane ne na eno ye koronwa posifo ne kansa papa no o mane kansa ene tete wo sa na da mitifie me mbere me ma me wa bere bi me ma me abere pa me pra manfo ekurumofo na agbabam kaka sa abisine mente me ho ase papa na nsi post station ho amehwewo bacho mi pra papa no efi se mi pra mi hu papa no da ne ba no lances ana ne ba ni lances ono no ba bi no bae meti mi nya accident na me ho to mi kaka na mti ne story kaka no akra ana obae no because of some be reason the car ni ba ho no oni mutwi no asa no monsa ti no twi no tema na mi on fa car ne mo na mi so twi car no rough to de banana o de bebo machine wole chese okura ye ntwa wa no asem ba cho da bi mi da hospital ya ma me twema no asem na bibisa the hospital o nsi na o mo ani na ho na ekoye de wawuru de wawukọ Ghana fo beka efunu difo ena ba akura ni sisi atwe no so da ho ontumi na ntro so ye ntwo na no asem ono na minim si atwe na asem mi na mitwi nti mi na wase be twema no asem ba me de police bi amba manim zo be twema no asem e hospital na asifi enko court aposifo na bu asem no enko court MC amofa brantie to so ba bi amoto no dana car no so da ho no mofa nto so abreho na se attention ne be ko so moto ni nie ba shan abrantie ne nyame agiwo nyame agimu amote ase no papa di owuye no oba na bema bema mu amote so nyana mo ye mema ba shan oh ya semu kanu suni ba shan na brantie na no otwi kanu prai wa no ma bianka eno kotoa ne nsanom ne so ba shan police fo chi na nwumre na na wa ya nche no anche na ye o nine ni ba shan we ye hen na oba konfo no che we ye tema na me da Bonre hospital Bonre ba shan eno de na de susu mu sei ba shan ni wa fa ya mu o 19 years. They say onana to say. Nande the iron in the dumpini be good from Tiama, maybe on my dumpini winting my mele. Onano. Passion. O man father dear beyond shame. There be Onano cry, no stress ya hanging one. O talk rana, onantia baby bisa.
baako ase no baako. Ena posi fo nse mo nko. Abra brantie ne yanche no. Dabi onam wonum. Konongo. Bachan. Eya asem wo. Eya asem kese. Ti afena kwa wie GHS aka abeko SS. Bachan. No school ba ewunya. Nya Kumasi to ase. Tikwana kura ka wo be form 2. But ya form 3 nya no form 3. Ka wo form 3. Entafo ntiminim nya na nke yeko. Oh. Ntiminim nya no kujam na ka movie. Arefo abrantie na asemi abreho pa abreho producer brana Kevin fa fidie no to dem na abrantie o manfo hwene nan no mame na abreho abrantie ebayire edene ka baabi a won sai kura se ko mu bum na ko mu san kire so ma afoforo to mo hwe wo kura mpo na ako ase eduru baabi a ya na wo reti mi ho kakra so hu photo bi a utwa amere bi a re ho pa o se papa na fe se otwuku pachan oye galamse oye galamse wo wan fana ni amehwe dabi wan hwe nipa bato akoye ne ka akoye ne ka producer bra na yemfa abrante no na yenhwe ne nan no aya asem wo kokosechi twemi sisi ya me bawate orofo yenko 21st clinic 21st clinic wodi na de besusu mu nenso sciatica dia kam kan bi ma omo ani sciatica expert no 21st clinic na sa sciatica yade ne so sisi fa osrim ona kokum na baba bisu na ase yeyi papa orofo sa sciatica no 21st clinic kuto ono ani tumi etu ase wo Ghana memha odi bibiduro so ani tu ase yade bibre biada yemfa koda 21st clinic na wontu ase emfa ma wate mentwa no ha yebe fa no yebe se odi to dem ha nyina na 21st clinic se meka to say yade bibre bia de free trinwa no kosu na ase laboratory scanning video wodo pi wo yakachi yedi ehwesa yade no orofo na so duru 21st clinic anya se bia akọ ya uti pa wane em oduru dabi laboratory no yebe mo akọ no akọhwe ewu mu ja no ahwe odwonso if possible kra no wagya na yebehwe yehu yade no ye tumi de aduru aka massage no enso ye adwuma pa 15 branches and wo kana mem ha yede edum amanfo ne etu o yade ase enkaka ne sciatica no odofo Kumasi ahwa overseas woni afa radio no ben ho pa na se kura so de woni 20 Sompa TV ne Sompa FM no ene wo abrusa kromu obo ase cancer contest call Johnson and kan sunwane kwaza tachiman obo 21st clinic enso ewo ho 0540311311 0540311311 3 Herbal Center wo de du papa bia bedwa so na sadro no ani 3 eco capsules cocoa master 2 yade ase na sa cocoa no medical card to say yare bone pa eno na kwani kosi bro ni friend natural pass here orofo yebetu ase ama wate na ho atumi ato uja na moja firimu ba eye cocoa saa na udwade honam ye ohene eye cocoa oso de anopa wo hwa ade ewu hu gese oto mo maso shock cocoa ebe se wani sesia orofo edu papa bedwa so a amanfo akere gusuo na di o maka jiremu tu on cocoa ase 3A cool capsules cocoa master ena ma wona anwumire na ade tu cocoa ase orofo usisi na yo ya na cocoa ye mo atimi na cocoa ye koni kotu cocoa ya de no ase orofo ibenya bi ato kolinaka ba dani heba misti heba apidag ibenya cocoa duro no bi ato na nyoma enso akonkan de amount 0546107107 0546107107 yeah so pacha de na duro hobie mu orofo Sompa chade na duro hobie mu we ena tarawa media woda wodo adi ede kire nkoda nyanka ema kunafo se he
Momra na momaje mo wate momaje anwa tin tomatoes ye mofa bi si jaso na mo di nwu mafuru so ensre orofo eba no se di abronya bre na safo no omaye mobo pa na sade atworo no esu atimi aka no omanfo dodo no na Terawa Media FM na Sompa TV ye ba ye no safo no yenyi wo mayi pamu da biada enkoda mo maame papa ewogya wo mo ene makurafo ye ko wo mo moapa orofo ayemua momoa wo entuma ne made bekata wo madagya so orofo mo de mo no bi ba wo de ye de enua mo no eya anwa tin tomato suo orofo ade a wo de beba na ebesa de ye di ka kire mo se no de mo mane nko akire kan de ka bebe ho aka na mienu bi kura de motumi de aba efisa ye mpohwe orofo ye mama kata wo madagya so eye ntuma wo eye sompa akyede ya ye bi pen enuti omanfo dodo no a eduru sa abre ya okoye moa no omunim de eso omoyo orofo na se yesika fam so dia na momo number no 0598 559802 0598 559802 na edi ebeba Terawa Media anase Blessed Foster send bigu so wate na yemfa emwa yemame no makunafo ene yenwia no ma omo maame eno papa enso ewuagya wo mo orofo sese no de ye ni suame biem na ye wo ahwa dabraka 21st clinic abrosa ni mu a ha ena obetumi de akyede no aba enka ne de na obetumi de akosoame ye firi ho sese ye wo ahwa adabraka 21st clinic anaso so kosompa ho pragiafo no ene ka bia abafuru bia no odo baba besi ha na oba so ahwese de ode ba no obaju receipt kama na enyoma enso akonkan apostle Dr. Amegashi ono na dia Amegashi Heba Spiritual Center eba ye one da no pani kwankyerefo no na wosibe nkan kyerɛ wo se ye yade nko ade ya apostle Dr. Amegashi obetu yade na se no de amawo orofo yade nipa tete nipa tina da bia metai kama me ne wanse yade da sani benya wo so na yade kuro ya nanso so apostle Dr. Amegashi se wo mo basiri no nyina no smasi wo mo hu efiri se be waduru ano nampa haban nim no no so enim haban pa yakọ apostle Dr. Amegashi aso yade bibre biada yemfa nkoda no na wotu yade na se emfa ma kumasi a o makru na woni old police station no ene ebo ho pe yakọ na apostle Dr. Amegashi onkotu yade no ase emfa emma na enyoma enkonkan eya asem o man Ghana mu ha wo mo boye ho ban so asem ba yede kodan wo mo da no mo kootofo di asem no sa koda no nipa kura sewu eti de ode moto no ka no ko bo moto no mu no aposifo ko susu ya na wote ho asem so mo ko susu wo mo so di fo ana odi bem enu funny me de me ye near right board on the year ono ne ye ne yesusu ye se na ye wo de se na wo mo ye wo ba no ko ba ne se na bebo mu me ba me na mwie na me ba timu an se ka ne dane si etoko ha na ato aba ha me ma de sen kam de wura enwuram ba na ye too late na to awo ashan tie bo do wu ye no ko share kampuro so oflukwan nim ko share ekoto nwulam do wu ye no ne nam tete ya na mko no wa bisi no take kampuro so oh monka frawate okay producer way na mentiase ye adwuma so piepie kokko sechi eti so far no ede na papa eno maame mo nana no mama wo mkrom ho anka ho asem eye honya enko o the screen so eye honya boy be ya ochuku
farmer ochuku gina homa no so atiefo. Hello pani me mo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so. Hello so. Yes papa. Pani wadawro ma udin no matwa ana matia fro pani wo de wochuku. Osei. Udin no de san ankasa papa. Osei me ne won kasa. Udin de san papa. Apa ba yeja. Abrantia ye frɛ no ata wo ba ne de ka no bɔ no sesi asɛm na kosi sɛn. Bipa cho tie me kakra. Me ni sese mi kesi omu ni de hin. Me ankasa na sosia no. Utie me. Na mo frɛfrɛ mi kesi omu de hin. Pani nya botie me wadawro ma. Na wonde akola no nka ho asɛm. Omi en court. Because I don't know mo yer mani nyu and no cry ba ko pe. Pani ochuku e. Lava side kai dia. Lava side dia kai time say no. Abu bibida. Pani ochuku wadawro ma nya botie me kakra. Kasa. Medase na se wa mo akoma aba fom. Asem eba nipa na eka. Na de abrantie na aka no. Na me pese wo so kire wa adwene efa ho. Enye ntokwa wate. Pani ebra wo ba no de ka no ebo nipa miensa ma ba ku firi mu no. Asem na ko post station ko si sei. Mi ba to sa ke so ni mo pa ma fa me ba no ba ma na mo interview no. O pa ma me fa me ba no number ma ho na interview because me ni sa interview na mo ye me no. Ka no ko ho me nya me ni ho. Ka no ko ka no me manda. E na kola no ko tu ka no. Na me ni ho. Enti o pa ma me fa kola number ma na mo ye interview. Me ni ho. Enti I can witness. The person me kan no. Pani ochuku. Pani ochuku na wadawro ma mefa nse wo ba na akotwe e de abrewo na abrantie eprai wakohwe no pen oko safre no opani wadawro ma nkwada mienu a omo apira omo de ba ko afiri mu no mienu no omo hwe mu no etesei okay wadawro ma enkoda no a omo tiase no wakohwe omo da na empo omo hospital base no waboa omo kura so omo ntua pen What's my head ipa so why wadwin se wutie mi ana wuntie me oh minti o say na me wa se wadaji a wo fe me make magazine minti o na me pese me busa wo se enkoda no omo prepare no wakohwe omo pen ipa so me no that time asem si na no the father so kwa yenu ma ankan kwa ne bi akoba we kura ni fiata ba kura nfa se be last boy no frame me ya ta frame am so ata en nipa ba ko nti wo de sie no o se be bi a omo nam kura be bi o tie no o e pa ho mi fa se kuku green o kan se mi disk bi manan ke mo cross mi ka chen se okay no problem ta na tia o mate nti na mpa na kuku ba fe so na kuku ba bo na ya bokios no ne dia man because mi niska se me kan ni na chere no ti nim bi nti a ono kura san de asem no about sa na di owu ye no so no obua mo ma yesie no kama wa abra na daka se mu no obua ye o se me bua daka no if I show me ma mi sin daka mi na mi niska ska o na mi niska se wo ba no we mi ba no ho o ka ni insurance wo ho ba do di o ka ni insurance wo ho insurance on insurance no make say omo awake awie na ayi a friend say insurance for no ene omo ayi na lawyer no ka say omo dey let a blame name for save omo na o dey omo of course omo ayi bibia doctor report bibia awie but insurance for no you say no last week of friend say me find let be in court na me find come omo na e din na oye no mistake by me din mistake by ena omo so omo ko chisa na this week ya omo dey beba na me dey akọ omo wi bibia na omo do insurance amon pani pare se wo ka na we hian kasa ni ka no e wo bia o se e wa
Manya ntia se wo car no wakosiesie ne kama aye ne private car. So when you tell some kusisi car no. Aye so wakosiesie ne kama mana aye mono kura che kane no. Car no say be say car no major padi me boa. Osei Yaw Oforisuo. Osei car no Yaw Oforisuo. Okay. Osei car no Yaw Oforisuo. Me say car no. Aha. Say o mo say no me major padi nti o say me sisi. Car no ye wajapade nti waye ni ye. Mpa to an. Car no ye wajapade nti waye ni ye. Pani wachuku tie me ha. Osei car no ye wajapade nti waye ni ye. Na wo ye nipa no mapepre bi nsa ne wo nayete ebisisi atwe no wakwa akohwe wo mo mfa wani kotu ebisi kura nkohwe wo mo ka no ye wajapade dade no de waye ni ye mame nka semcho minia mame nka semcho to gua ade na wo ka kire manwumre yi wanu akwa yuka ti ifa to ti asem na me ka no enye ntokwa ne ye ku me se de car na accident nsi ye no baby a hwe moto no boy no Otia say, maybe a motor boy. So we can't 17 years mechanic is the AC1 and say. What's it say? What do you mean, Yamaka? Say. Nata Atano, what tested you as a Siano, Nensakra and Nenano can hold you and inside. Mr. said, you, Aquarano Cano. My cousin say, you know what grass and queer name, but what I say. Menyan mete ya say unisika na jise koko ba koko maya but when you sika ko tretre na de meboa yini free so asma we say me yini free so Ghana Police Service na mana basa what is them fu papa no keka when you sika ko eda de yi enipa enkwan de sani Obadi moto akobo uka akobo moto mama ba akwa firim Jiso otwe koko sika Panama members entrance Sompa FM Oh akode was so de Kevin what the fatu na ihu akoda ni state no na mu tie papa ne nsem bia wo keka wonya sika akotre na de wo da hwehwe ne nano wo ba kokosa chidi ne ba Kevin fatu a fanibra ni mu na hwe ne nan ne awurade nyankopon wow oh wanya sika akotrete na de se ka no ye na japade onhwe mane nsei me fa blame ma papa no ye Ghana Police Service kono ngu police fo no na ama na basa na do di moto akoda kura ye ncho na no asem na papa be na de koye processing am say ye mfa insurance mre no omna samoa oh yan che phone ya befo am say me gidi say omo motifi omo we program ni omo moti no me gidi say bebre akoma ha omo na yan hwe no ma bi kakra wa panifo say edu me bi a e pampataku anse ne trobeche bafo ya wonsem wo e koso ni ade de metima kan kire nipa dasani bi a woti wiase bi ahiafo ma yanwene ye ho because de ye hu sesi ane de ye ti so ehia ni ba dwene ho de ntina meka sa moto no me gidi ye say yakane so many times so hwe ye nwan bi dan kwan o mo de moto fa so ye de kuremu a dume bi a airtime e wo kwan bi so moto yentra so mienu yentra so miensa I think say mienu ne yentra so but wonu hwan say obi ya de na wo koka kire no ontie wo kura enti e tufu a yeni kan tufu mfa ho ehiafo man bi ko minim de enti ameka sa minim krofobia sebe omufie etese miame fie bi ni wo nanso moto a ekuta no ne normal wo de ye no ya na emu otan enti ne ka sa asem mo hu de esi enti wo ye no babi na agya babi a na wo hwe ho so ye o moto ho ye ti kromu a
enkodai moto di omude yedru mrebi ni omu ye bibi o stadium a ana bibi te se shatawala na obi abakoro mu na obehwe de moto yi ahiafo ma bi di moto ye wudwene ho a wonte ase bi te so nan bi te so miensa police station statement na wo ka no what is that police for no no mudi gira na so nya ne kwa so omu na omu mudi gira na mote so miensa eyo omu mra bia ne ayi da ho se ka akra no se bia wo tra so fo a na se na me ko tra to a check aka me tra to na ye dru ba bi na police belly a ho de mu ya ne se meeting no inse se nka na seat no wo tra so no na ono no aton no obutu so to duru ho na se ye check na ye be che no eno no ni si kwan so o si kwan so di kan sa na omo ye no so ho si kwan so di kan ne duru me bia wo susu se wo ye but wo ye ho kwa kunti wo ye so se de formula ya wo ka positive mu hu ana me kan so ho wo ye ho e je duru me bia ba passenger bi pa no mo de afi so da bi mempre e me mfa nan ya na duru me bia ya na ntiase o but wo unya passenger be ka se oh ma ne so bi eno ma wo me na me de ka sa asem no eti ha no nkasa no wo tra so ba akokora na unya problem na ye den yaw ana wo tra so a wo de wo nko ano wonnam wo kwa hankwa ka de ababo na ye den wo ye enu aba wo ye jaba ene ye den no wo kwatra moto so miensa de drum mebi wo ma makasa Ghana ha no aha setra no ye tra ne nyanza ane adwen but wo ka sa asami e kire wo nuan bia na so wo fase bia onte ase da ena ho we fa nye adesua de ema omo wie ehwe ye ne wo a wutie mi a wo ba bi wisu moto hwe de asi akwede ne nan atweko menya sho se sanka akwede se sika ho na ye ra kan na no ye nkrofo a omo twe on betima twe aba se entimi nya pepepe kora na enka ebe ye kaka batewai yaw maka ne se awie ne matu saafo na wie hwe ne nsa no de aye ne nsa no so asai akoa na do hwe no te asemo kan wo se wo ko hye pampro so okosina so mebo a to mo ko ne osina so wante na wo no osina so pampro mom wo wante se wo se eye ne sei ka no wono no nka wo so ka no moto no e de akonwem o na we so to ano te bo no na yi we ne ko hye pampro ne o mo ko ne osina so no wo yaw okay do wu ko e de ne bebe ka ko ba wo Ghana ha se sebe ye musa se no court dan ya chemu mienu ana miensa ena ba ko police station ho ya wo kwa yetimi di wasam e man yeye ana ye mehu ade Ghana hankwa no bitimi ka cho se wo ya me do batum police ni abren ko court wo ya me do ba ko jail no aka ne sabla judge nka sa yo e Ghana hankwa we kono nwa positive na isa de Ghana hankwa wo na ye ka osomfo ne wan tina medical card se Ghana wo ye hia ni ba ye tane nyansa bibi kura sia wo pa men ko ho because ewere ani santomago enti bibi sisa na se wo hwe wachi na hwe wanim na se bi opa na wakon wo beche ne ehu sa no ma we ne de ye keka ne de ne ye tini nei sa kodai na papa ye sabin president na man nyame telefon fanchame papa asem oke opa ni bi o wagimi telefon fanchame sa because asem papa e kan ayen kwasa asem se kan ye ne japade ti asem papa na kan no ayen kwasa asem duma bi ba traffic dey wo so a wo wi abaka de ni kwasa e ka asem ba ma wo ba akotu ka ade akum ni pa firi wiase e bi aprepra ye musa sa akoda won lance ye musa sa akoda no seven prejuasa wakohwe no o sa asem no police for asem o ewom ye nim se obi be kase obi be fra kase card e wo tua kama insurance iti BBC a ya na insurance for ye jagitum but Ghana ha ye nim obi a wakodi nsemone ne ehu na na bia watutuntuma me akoyi asem na bafie Ghana sa no man de ya tepa iti ka weba ne se wo ka akura se wo insure akura na nipa ye nipa Ghana sa no man ya de wo behwe na papa foi o matutuntuma na se mami foi twosanten ye kamo de kafreja we de kafre na akodai na aye fe sa ne kasa che nipa o wiase we de onu officer ne kan wa insure enti watiada tu busa na kwashi bi se wakwa akohwe o mo se papa ni nsi wo onsi wo da o ne drume bi am se Ghana ha no oka nipa bi wote nchen ya umu onidi no akwaje ama no de Ghana ji aye no
se police ni ba ko ya de na wote e kape police fo nyina badwaw because of say what can you asem but anya no ne ya kan ha o mumi hweye because anya wo police ni na wo abusuafo nya na e police fo anya wo abusuafo nko anya na shedam a wato o mo bebre ni nam o manam wo fa asefo nam ebi betuma to o mo eto o mo a de na wo beka wo ko kasa asem kama ho no watwa wo ka eti asem wo yesi abrante na otu ka no chese o mo te so miensa nti chese agya no ne nam ho ya mfa na nko ba bia o ama ye ni asem na me anhwe se abrante ko mu nya asede ye bebu o mo fo na nka wo police ni nka wa yiwe wadwuma ya menti asese Ghana asem ko police station ni ya gi sa asem no atan commander fo no ya na o mo ye dan ade di sie wo mo police fo mbani fo no case bu aye di sie wo mo o mu hu hui edo ba hwa no asem ko aye kan commander wo kono ngo ko asem ekura bi kura na dia kodu kura wonim ena o mu nyina ate ho etu when yes Ashanti regional minister on the train say yenim se Ghana ha wo ba ya Ashanti regional de yes train say asem wo mu musa ho asem any police commander and Ashanti regional police commander or what central asem wo yi ampa no mo te so miensa ya gitum abrante no nti yes sebe memetu ya obi adi me bone am wura dem ko twetwe obo no mi busa wo wo de amfa so mo te so miensa eti mi busa question say me obi ayamade ade na wa ye na nye eti esese me twetwe obo no ya ukoto so obi sen wo yire so a ukoto so obi sen wo yire so a wo perfect okunu se wo yire na wo sen no so ye beka ho asem bi mu a ye nka ho asem bi mu emo wo a wo twetwe okunu no ye beka se wadi ewu eti nkurai no mo timoto nso miensa eti eya hu kwan se ye ne ye drive wo ba so obi timoto so miensa e se wo ka akọbọ no na wi a ne aka cho se no mo te so miensa nti no ko sa na de te Ghana yaw e bet my possible sa ya de ka tufuo ma de ka tufu se moto ne de o mo de okrum ampa ya gitum eduma bi ebi kura he that ezo so no na hawo u ka bibia mo mate ase no mu pagya ni mu ni ade me se wo ye no ba ne ajaba sonson wo ho na de asi abate se kan ne papa na se ne wo fa bi wo sika wo MP bi na so DC bi a ka we ke be hu ni sa enti na me ka cho se Ghana ha ye ne ye ni bi no ye nyansa wo better radio so na wo kasa mu ba bia wo kasa no de ko sa na de tra Ghana ha o because wo ka papa no Ghana ni bia ni wa se bo ye adwuma wo Ghana ha o free Ghana wo ka wa ya de enye o pesa animka enso atretre de enka homo bia enu ti na president kura no or an advisor na enso Ghana ha obi ya de na enye no o tre no ka cho say hey my friend madwuma it won't mean can work no nyame ampata na ni more than echa ya de be chi na dan so na nipa nim first na ka jeli asem say soldier time we ya na do kwa net the same thing ye hu and say what say he fa shire mo baby na no na say da ben kofo bi she batakale wura national insurance for an yi o service akoku nipa be 9 be si na omtete moto so ye hu omo etigana se de ewo no because of say nkrofobia fa kuna hyewo mo nsa ene didi mu a na sebe ye man nso asua eti wonam krom obi betima kun free na okọ because why na okọ hwe no why ukoka de na asem na chobi boy se nkomu nyina ewu ya yaw na Ghana hanko na sebe mre wo ye se funu difo ne aka ne sa eti obi betima kun ni aka cho se funu difo because se funu no da wontimi ko busa no we eti ye se odifo eti me bra ko pa o funu difo Ghana hanko na odika achi a ye se intervals ye yi but obi du wani mo timi din kwasasam trick break cho ye se wo da boto na nka ba ko bank na pen da ahoma sato obeko bank obi be fa ko nti na pen ye de throw bank na ahoma sato tententen because of them bone wo Ghana wo ni patrim adwuma no wasua ya kire no sese na sese wo ye commander ka kire asem wo fa ko me ko police of IB me ko ya asem na da ho no se commander na ka kire police ya di so fa nko court be si ne wa mu si ya di ni no wa mu pani no was me se case ni ya case me na me se fa court na nka ho atọ asem ba ko betima da ho abre court anka court adi asem na wie eduruma bia court nsem na wo no
sebe police station kwa no nsem ho no eche nti court de amenka hwede asem asie na papa panimu ye ebusa wasem wo se meka na magya pade wa who born dog na sa akwara we otie nim de da so obeye Ghana ye nim nipa so mfaso enu ti na brafo mu kosoro no eti na brochire ne ye rush ko no ba bia bombo totokura na play be so na ayema busa se die ntra because omo dwene no mo pon de omo ye nyina no omo sa dwene nipa ho abede na we sia brochire sa akwada yi ka bono na wonu gira ka se masiese meka na no ye magyapade enye jimisem ade wonya hemfa nya Ghana ha na besi wadasani o akwada ne nsa koa ne nsa mobu ne ndompe wosi bia yiyegu enti ya mompa ye se yaw enko ye kuro na da kyen kasa se bia kotwa because nkasa na di ni padam nkasa bia yiyegu hwani fie kura awadi akotwa twa kura yi omo ya twenzo ni nwan ko we waka akire enti nyame ampata na se obi ani fie a yaw wan hweye minimini ameka mempesa meka na ko hye ni trim so wan hweye yaw awreho ko hye ni mu asamaba data menka sa wo tidia mepesa meka nyina ne se Ghana fompa ni fo ne konongo commander wo konongo wadaroma case we kwa kuyenhwe ni sei ebi ana commander asan ba ko transfer ana foforo aba nemom ye betie si fom akoko no ya wonim de ntia meka sa ne se fidie we so wudi obi atam o tene ntam ye betra hayi meka se papa yi se be do ye jimi se me wate da obi kura friend dada sa emu nyansa se me wom de nipa kro wonka Etigana hanu wobi di nsamfu bi a na obi a ho support etide bia ne de ne adwuma ye nipa bi kura sabotage se ye nyan na ho na ma ye tumi na no mehwe yi sa na obi gina se ho na ma mutumi se mun kwatra na muni obi asam Ghana se nipa ba ko betimi yakura ba mu mponi o eno obi a obi FM TV station bia no ye social program obi bi eno mponi o na no amade a ka anyafo gebe ye dai okay eti yam de dem pesa me kan se papa no obi ntagi ne kan se asem no kan ye no se kan ye magyapade wo si woni sika ba wonya sika ko siesie wo ka se no ye magyapade eti wei akwedai omo miensa de wawu okosuna se be mpampuro so ma na wuo se be se na busuafo ahwerade ene de wote wei akora kama to de na brabo aye ye ka sa se wo se de ye magyapade saon yaw edumia bia on de bia meka o kwa na ye musa sa akode kura ye twro na no asem o mu ye process wo mu ko insurance yaw me kire se yetimi chi obi na wada bed so oji na handcuff gunesa na si ade ni ten no ye musa sa akode yi oda ho wo de da ho ye nim obi oda hospital bed so a ya twi kata free police twro na no asem ye de ka ko timi kasa ebi si ho sa ebe si na positive form frame ye na no asem boy na ku ya positive form konongo so monim guase yeso akra na ku enkodai abra mo abo mo sun ya chesa pressure for entima amwa because of say mo te so tere ya gitum na enti na me busa say etimi me twika na obi ti moto so tere a eyesem di konum na ewia na eja me eno na yedete a e ga say mo court na court mo modi asem na mo te so say tere ende na yehu say wo pressure for no fa ekwan papa so na ebe akodu anyam fault eti de abaye enkoye de eyam fault edi entra okay eti abese papa no na bushua fonta gin kan che ne se asama watcha sa television we so Sompa TV we so akasa se ka ne ya magyapade abrankwa wunsi ho wunsi ebusan se ba ko no wada kasam no ande chese papa ni mi ne wo ka am se fe no otwuku obedi otwuku nso oye galamse obedi otwuku na we galamse asama ye ka yawo de bia me kasa asemu yi me so behwe no na papa yi o ka ne kokko se ka mo fra bi na wo ye oboa o sika pa o aburo na odie obetua mankura wa die ene obehye flipum de akoma police ni bi na case ya yen forgery case na no me be kamba me na me ka cho we eno ma na mase na se mo atumi da eno ma ya de yen kwa okromo eno ma na mase ya be kokoro ni so wasa sama kwa we ne sai tie ya kwa computer so dwedie emra sisi ya me pese me di hini awo me fie nti eya na me ma me sese me fie di se metals me da uses na me shower set no me popom ani di e be tedi ama me enunti na metals de ni nyina me to free Frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120
60 by 60 polish and elastic, 40 by 40 polish, unpolished and elastic. We don't need to focus Frank Enterprise. Now, wall tiles, 30 by 60, 25 by 40, and so many do washroom floor, 30 by 30 size, and desire who will be our panel. Open maybe the band is in a hood also there. The water closet who will be open maybe kitchen sinks and the taps I would open maybe washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors, papa. Only cotton of fear and a confront to Frank Enterprise now, baby. So, some of Frank Enterprise, it's not market magazine room, and some of them, they're not filling station. I will say, a whole on a Frank Enterprise. Now, maybe there are some background and say, so our blue is, Bruno, any half of no for baby. So, task, papa, and then should be a truck or tower, and to a new baby. So, they make a Frank Enterprise. You have money, papa, and the new enter from the number is here, not yes, and that attend the back actually. Number is 0245 283458, and now says 0205 987868. Now, question is say, you come from good Frank Enterprise, task, papa, doors, papa. Any device is Papa headquarters number 1. Worship Center, Bosume Mpaibo, God of Possibility Prayer Festival, no, Bosume October day, Eyemenu Mpaibo, October Bosume de Toso Jununai, Enemy da Toso Jununum, Ewurade Centre na ho ye be ye dwuma se, Ewurade tumi be ye dwuma, Mpaibo kesia, ekroje, ahudie kwa hosan ene Centre ne. Oni Ewurade mebompu ni mpu na Ewurade bejo. Asem clear da so ne se, God of miracle and Centre from Tifo, Bishop Abel Sakikopon, Sita so Ayang Magere Centre October and Paiboyase. For who no money or Dagino Quada Menina, na and Centre Coupon Paibo Kessia Yachino, Ubitia Dancie, the Shia to Foy, Jojo Ahi, Joshua Bano, and the Sita Adum to Foyna, and Yakupo Tifo, also for Bishop Abel Sakikopon. I read the Bassa, the Mayan Juma, Sadia, or the Mayan Juma, a free tenant. Bekaya Huay, our Atumakophobia, Sida Worship Center, Mount Sinai Hospital, at Chilewa. God of Possibility Prayer Festival, October the 8th, and Century Battle is in slow down on the Pietis area, empty and true, or Suru Bessane, and Rabbi Bayan and Juma, Bekaya Huay, Sida Worship Center, Nadia Jane, maybe I wouldn't win you now, and yet Rabbi. Ahoma 240 0553 535389 and 0557 000967. God of Possibility Prayer Festival. I ready to me again now. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu. Nefa wonansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bi a ji 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert enra gwa na metesa wo ba no se wo ko Canada woko okosuku na yesi ajapi aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amafo akwa no enya gro jaye no hwa na de wo kosa no
Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na niabre. Bese otukwa kwa ma no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now turn so oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, any Germany numa wode obekọ. Say ya juma so wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor Runabout wa and crying Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Luck is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. Money we define every day and Fishapa Ohinini Adazwa Ministries on the Women of Faith Reyes second annual national conference Yede Bremo Winim say Odaseni Woba Brano Ewasa Osuaba Papa Enunti na Ohinini Washisha Jumedie say Dia Tosu Nimpre Numui Sujedi Anamo Neso Abapa Asem Yede Atosu Eye my time of fruitfulness Ye Edie Free John chapter 15 verse 5 Afenso Genesis chapter 1 verse 28 Baso Memenda 8th November 2025 Anopanon so pepepe Yeshiemu Ewo KNUST Great Hall Kumase Yatsun Safre Akasa Mafo Apostle General Moses Osei Voice of Our Ministry Techiman Minister IBJ Minister Audrey Ejapon Enna Prophet Amofa Entry Henry Adjumtufa Pabna Nyamenwosra Ewamuso Ebeni PSA Esther Wonebo Nyom Mentiasie Afe Osori Adjumtuni Abnam Ponsa Women of Faith the Lord is so a victorious banner Eradishra Entebo Crosso Say ya wona wosheshe Sikasem Ejuma say Tuji Dianamo or Hineni Adazwa Ministry Sompa TV Kumase Jumedie Eye Bola Yami Bosheni Sewoya Kata Yami Bosheni Area Yama Ashafo any atiefo nyina kwa babiem eba dia santiman Ghana mani wiasman nyina chiatum no mse ye no hana sisi se mepomenteme ho ase wo de bedan so Asem Mpe Nipa ye pen pomasi bre ne de amawo papa no ba no de ka no abo nkoro na miensa ba kwa hwere ne kwan yaya wanfa ni kura nkwa nkwohwe nkoda wo motiasie na empokura de wawu no wa momomanto adaka yane no etwetwe nkommo ewa afidie wi so wo se ka no ye na japade nti wakwa akoye na emom nipa da sene de wo twe koku sika the nation's anchor wasa nsuo kese pa nso na won so de asiwo de ho mpanyi se kan no kweche damfo ya men se wa damfo agro asem no ani enyan etan ensese esi wo man mu bi na mada bia abrofo koso ya abrofo na ye bibifo so ye koso ye bibifo no fi se adwena ye de bobra pa edidi no kure fairness adwene kamya ye ne se bibifo buapayo nti ye ni bi yenim saade ne ti sei pa ba buapayo ye pese ye ndi ye for so pretend say ye ni bi
na meba om ho aba police for no akure ho na me start and na wotiwe ya wa woti wa na wote o ka so se asem ni si 2 years ni odi mfie se o se afi na okọ 19 years to the ya bon credit free ma wutwi moto na o 16 years akure 16 years a wasua moto twi na ye mpanimfo grati moto so na afa nipa ba akotena wachi munya duru na wusia manasi fom kora no a se de esi wie wo no abasa be ne kura wa 16 years a ugoje sankura miensa ntena wachi se ye hode na ade asana wuhia ne kwam na na onyanya accident na agbo aben se si ba ko a obeyi ni nsa afoko but esi se no mo ye mo betena ha asese betafrache nia ye hunu animu ye yisu kai bi ubetu na sankura na age te se san ho keres ebetimaku no yo ka akura de bibi bo ho ban enti me na so utwi keres abedi matam de kan sesi a wo na betima bubu se ye bi ahwe enyame enti yetu ne fuze he moto ni ye akura wo betima wo no na yo nu akuma asem wo be kan kire on because onya accident bibi anto no ndi onfa ho ye musa akura yi ma me se tini be free twi moto ndi wo hunu akura 16 years na Ghana mran yesi ye de ye aduma sa de anumire ye peso om de ye aduma no a 16 years na wo akonya se otumoto sit down se o de fani pa akoyen ye musanko so be kwa America akohu akura 16 years so afa moto te so pa kokuro be so di wa mra ye aduma de a ade na ye de ya ye mpese ha de ye be ye aduma kire bibi tu ye wie ansa ne agoso enforso aposifo se e ba ye onche wo mo ne nam ho e di police ni anya na aduma ye o kan kire o se wuni 18 years entna so no uzu udie ye wo de mra ne ye aduma enesku anka wo kwa ko wonim da acha be ni patitirebe unua na agwaje wa wusi ya hombre wo so na abeda nye ono a wapira na meka de akire no oba no otifie no wa start sa amre ya a wo hwe bia wo chima wo nkwa akonya mu a wo dada ho ye nkamea ka kire akura ne se onuru se otwika ana obetwi mpo se nipa ntena so sa enkoye ne ensem fata na kina ekoba ne se ya obetena se wa hwese ye beka bia ma wo no ya de no to ncha we wa prenti no wo kwane sa obete ya ne mo ntu da mfa nkonkon a na ye nkanche aposifo na wo magimi wo kuromu ano a jimi ndu omu nsu nyansa do na ye ka ya na ye te se wo mu ade wo kan ya na ye de ho tan ahye omu obi a we hye se chena nkofalum ba nya asem na ye de na ba ho no obeduru a ene obehu se mra wo Ghana ye nim se wo ha na mu bi nya jimi na mu mfa nya adwuma no kuro ni ndumbon obi bi de ka akobo obi afamu awu owu asem ne egonye bra emra ben na makwan se ka na ebo nipa no onhwe ne oyare ne ma ne wonto ne wie ya otimbe fa ka no koye eyi su ne fia bra brafo no da su bra ama ne wawu ya gosie no mumra na mo amoteges na mo ka no moa evan na ubi e kire se obi timi fa ne ka koye no wotwe enso ye tia benya region asante region commander ye kan yo beti bi aso wonteye enso mame mfum sesi a obeti wa se ne omonto pedro no abegina asa ye befo akọ ye ka minister bi beti ye kan ya GP o nkran sam da bi kura ye lucky otima fidie ne hanada anko asa ko kura ko se monko Sompa mu ya monfa akura ne yenko ya bozifo anom se asam na etai enya ne bandi ti me transit bia me mpa ibo ne se mu amuso case we mu amopesa mo yare tan no misle twedi ampone na nanom ne nzuwa so amam ne mo asefo ento mo zaabi ne yemesem betu na mo anam betena ho ni ahese mu betu na mo so okay oba na yemfonso edi yawe akura ya wo na me na di mfie sei pampurati masina na mfe na woti wuo no kura dia wasingu na no adado awo mpabo aka wo nan ketu abi no se di osi ho mpo wunam se ne asabe wadwene ye wo ya ekopa kekadu akire na obi ba ye sei ni abedamanimu a motima ya asem tra se makọ metima fa meka no eye majapade entima be ni ye ni oda hospital wesi hoda enye se bia wakọhwe ni mpo na osika asa ho watima gina tinta video se minzi hoda sika na enimi hundia ba aka ne de eye majapade entima koye na enye nipa na bobra toka na wusa na bibi se to wo ena nkiya mfiu ne yakoye ka na wu ya ka ne se na waya ne waye ya wo kas bebida utu geram se no bible kase manyi nkyire nkasa ne mfido do wonse adwene ne ba ya hunu se nya panyina dwene woni timbia na nim nyansa nya mpanyifo nya na nim atemum na wo kasa mpanyifo ne ho ofira first no na hantan ne dwese mo ba edi obi na he da tia na asa ba bia kona moa mi oza atwanso obedane atwanze kura opanyine because first no free say em say ba bia nti wo kan yope na panyina wanyina duru say ya nyame ahira waduru say na wo ba akodi ewu ati say
ampatom na bia nkura na so ode nti utimi kasa memfa ho ba akɔhwe obi ba ye de aye no a se wunya dimboni nti no utu anamo keke kamie wuzu akɔ mpre nan ene wenye sika kura ama omo bato kɔ wo mpaibo no wakɔ konsole abusia ne se yenye nkakra ka ne ho beto no kafe si wo kura keke no na se boni wo utirim nya sika na wuni bi ademfi ni ademboni na timumu na kesi da ti se ye posi fo ntimi ni nokre wo de ka mo nchi papa no ne ba no mu oso okoje na ye wi am abankra no so wo se omtimi fa amiensa no menka se fa che omo so omo so twen so na de amo omo so fa amiensa no nka se nti obi di na wu a ye nyan so fa amiensa matim di we ya ba be sha no enti woni namwo wa ye ka na ne ope wo twi usu ye police ni hwehwe nokre se de Kristo ka chem se mo mama katua nso muni mamu ntutu obi ano kwa munyo nipa bia no ena de animumu otugram se ntu abayi kakra to na mo wura fi na sim obi ayi nani enkoda ba bieda me da mesle urade mam kosakose so obi so mu no onim no kura no odane no a wonim no kura de amenu ni asem na wo dane no a mesle twedi ampo se de anye ba akofo na wo sa ade ye de wiase ndi no wanka wa police ni kro no wo tika ma na nka bia yo pepepepepe na nsa hyehyehye yinim sa na nka police adwuma no ntimi nko biem na nka waso ahwese ede anase time stop so obabi emranimfo na so obi ya ade se wa na abebo nkokose hwe ne fa no kura to ba bieda mesre na regional minister amu akohene me wo fa ase mkasa wotie won fre commander no mo nto nsam fre ompanimfo kore so mu ekononwo ho no mo hwe mfa ade ne nto ba bieda na asomdie mra anyasa we nku ade me meso nkura we nsam yakọ bra posifo ni nua e de sebe papa na ono so ne mani nyina afra we kamenya ho adaje pa achimidu kuza nya magimi no akọ bru nua wi achiri no so atwa nkokọ ba ne wo na mo amotena se twa di amapini ho ada ne yati kuro mo mani pa ni ye yasa yetimi tena kuro no ma yensa ne ase yenka kuro ne ho edura bato abepa akura we vote so wonwu ina ne nane da so tise a mo be ba be kakasa de so nkonkoto aba na say nipa no to aba ne yesisi mo so mpanimfo wi a mutimi mu atentere ne so mfa maye uko na obi buafu anya wono enti wadwa oye police ni bi ntia ne ya but o musa so na ahwe ba so awo aba na nkurabrem wasu hawo ene wa anada ene obamfie duru se na bibi se to no a ene unu se ya papa me no ka se ne ma mi si so wo hwe ne se gotwa bi ama ne ba ho eya ne fe wo hwe ne kama all of a sudden dem die kasiese abeto ba watua fees ahodo wato aduane ahodo ama na die obi kura de ne wanya ne so mfa so akura no papa wo ne mfio se ayi wawu na accident di sima nipa wu na mo ye ne traze kono police fo minim se nyam nyina na mo kono wa mba yesa na mum kakra wo ma di se agimisem yide wo mu nsu nyansa no mtoto ne ma se de se fata na commander wo kono mese na ni die kwaso ya kasa anwumere wate ebi kro mo di sie watu na mo we se fata ne ya mo abaso ma aban ne nte ne ya pride pichina wanya bi asambra ma ya oho ya de suma we yi suma wa ka kire o se we nyina ya modwuma ni bia committee mpanimfo ya modwuma ni bi ifi kono nwo hene kura wate akonya so wo de hie ni bia wo nananom we mu na mo bodwa o mba gina na wa ye bebire ni akasa mo wodom no ye we nu bia musum ntua na mo obi na efe na munya awie ne pio na da bia mani bebere sa no mo hwe na mo nsam firi wona asomdie mra ne nya nkonko yanim na di ni pa wuse twiwa ni timi didi nom da enche kise kuro udi oni ska ko ya na no man kan je mu fio se matata si pa dia mata si driver 3 weeks no go twa loto no odi me kan number na no odi ye odi yo de akọwe nsa aburo okoya nkura mienu ano papa me tise o kan nya accident nam so ye jam ko be 3000 wo bank se o de mitimi go to me kan na ho ka bia matua no nzo de aboni pa minim ya mi duru asi yensi ya papa fo bi na be hia da ya o mo ma no da konfa no che o mo nyina duru ho the sport ya ju obi 15 million di tete na hye me ko police station akofa kan so aka wo so asema me duru wo so ya se sa abo V8 bito enti anu so da te na abunu nko 9000 ya yenyi ni ama no nyamenam de kobo no ma nko bi but ye fa aka ne to ye nso ko fie wa mom gaza wa bre yombo mu aye ha ntu de me yento aso ne ebesi bia ye de ye nsa fuani bewe o mu ja ni aka de che na oto na asema si na ya fra papa panyini se ne ma mfa me bana namba mrewe na nti ubai na nkobi di bo na wu ya ntika won sole ze eja entu ana mo bia me nso obi de ade aye obaye ya
I'm your voice no adwene mu da ho ma me be kwa akire no ya yanko ya nim na me dia no kurade na ye hwe se ye benya lawyer Peter na kwasi sapon na ye na twetwe nkomo sanse asem we no ono ne mbranim ni a ba embramu a ya na ye to ye nsa de frɛ no na okasa wa fidi wi so pana members akasa na ma aburo ko semu a ene mi die na omo a medi wo ho yawo pa ye kono nwa posifo ene MTTD fo no omo na medi wo ho yawo pa enti asam ne ba ya no mo ko susuye wom se moto ne entra so miensa de They say, don't drink and drive dear. Na brantier no swanum sa dear na positive for a brantier mu ye no. What driving license I also treat car na. Ne papa kura sama work and chance or no wada na koda na befa car no. Na enye me nwanwa. So tete wo ba yi a ka wapake ka ko me fa nko pe wo kasa no eti kono nwa positive so bu pedi ye pa de a asemu ye nkan futu ni ehwe ba bia mfomso ni firi akoda kasa wo kan se krom ho no abrantia na rensa ama ka no di kwase asem wo krom ho ansa no de ko no de akwa bonkrofo miensa ama ba akwa hwere ne nkwa enti si ate won na wamfa na de akwa de awu a de wawu no kura na busuafo de no mo eka na asem wani nyina no ye keka nyina ye keka dia ma posifo no anamo be na wo moto di pa hwere ne nkwa ka bo obi wo moto so ehwiri no a wakosuna pampuru so na ye koyi no kura no awre ho etiemu sase apostifo no se accident ni sin no mo ba be hwe anase omo ama mehwe so mo be hwe ye omo na mo ntuo pa ene sei Oforisuo Aboagye ko kan se sia ya yeso pa apostifo asem aka too much adame wo fafra me no kan wo se ya apostifo life ma wo mo ne ka se do mo be ye yeso ye nkan de ya se ne yeso ye sei adwuma ene ye nkeka nkwa animu pi said another nations akeka no yes said Dr. Amuako Hene regional minister say wo ba foforo no no so ye small boy eno bi ka say hwekumasi ye ne hwe asantifo ye na won na obapagya wa ye ozana no mo a ne baka se ye mo wasenduam etu ozana no omo ye bambofo ye posifo ye wa santimam akono mo posifo no wo be ye ozana no na omo gu animu aso mo sewa mamuo e wa santimam na se wode ka akokun nipa enkoda mienu kuro mapra yin wo mo mfirim wode ka na boni pa ma na wu mo hwehwe mu ne sei ya se ne papa ne tu galam se enye nwanwa na me kan se obi wo hwa ya na ohia moja dia ne rituals me kan sa na nso so be kwa hwehwe mu a wo se papa ne frɛ na otwuku o firi kuro be so wabiri ho no tu galam sei no na so wa akye ase eti ne ba no de kan no firi wabiri ne bedi nkwase asem wo akye ase ho eye kuro bi akwaku kamini wo ma kombe ba na wo ma hyeka no abapa dwumakuo bi ba ko illegal aid ana ba ko yefre human right omo tieti nipa fa ahodi so ye kan ene ye san wo pips sa pips no mo na police for ya de a omo dere wo mo sa dwumakuo we nyina ne ya je wo tieti obi fa kura ye tieti ade fa ahodi so akura kitikite wasi so
ye teach and found a police if we a day na human right for then no more. First was a doom, now Mr. Ushu, a Bassaya, near their command. Legal aid for a dear pan as I we set what to no police in BT found with you so, and now will be theatre found with you so. Sa I do Macona guana. The me person a guana. That's all. Because we know, as a sanka, yes, now one more, you can't somewhere. When we typical case, or Sompa for the regional minister Tamo, San Crofone, the one so small almost a wedding in at them, or be a one tear, or Munko conscience as Sembia no more can. Yaw, the dear mamma answer, Ubertana can't Sembia. Uber can't Sembua, now sending Koya, the Zana Kwakuka, the bedroom, not me, Sabonto, yes, what can't say big Bessin Koyano. San Crofone, ya not take catch of one, and they catch them somewhere, can. Kono police for. Sir, I your friends say you need committee for ne assembly ma for DC MP wo. Yes, someone mo koke kan sansem no we de. Mo so mo koka nchira mo say asem say na sie. Hwa kra kama. Hwe de ato no. It is ya unya wasem a. Eso de ko police station eso ye den. Eno ti na du maybe o mo che krofo ye say o che krofo me ngu no. O che krofo me say because o di ne beduru ho no. Nyame ampata. Wa wudi ani mo che krofo no. O di ne duru apani agya no. Okoya no akobo ne nkrofo ama ne we na che me abo me saa o ade koche a woni wo yire ne o ma ana woni wo busuafo bebi amotekure bi a new site ya de toni abeku enti ye che krofo dia no ma finish because ye kwa emfaso bi amaso ebi ni wakun mu miensa eye kwa wakun mu kwa hwe de okosi na isu wakun kwa na papa e beja ka che se ma eye majapade na mote ho enti o ma fa moto miensa enti dia mun gran mun adai mun fa mu fodie e man kran se ma fa miensa na we nu so no onu nsa woni lances wo twi car no onu so de na mo de no ya mo de car na ma papa na kosiesie papa so sprinters me nu so na yo ka koko asem second koko ba da be ni chira na wo ka de wonya sika kofa siesie na wo be gira ka che so obi ba de koko pre da be ni chira abra wo yete wo sprinters be de ho e de ba bro no just de kaka shem flip mo so mu ni bi mfie mienu ni enti na de bia me ka se me se hia foma mo me anwure hu o na me pese me busa asem kese we Ghana ha se aposifo no omo ye court fo adwuma na no tina ya na me ka cho se o mo kan kire so mo timi di asem ho we are making aposifo na mo anya mo an mama mo nya mo se nkoda di fo aposifo ko no ho na e kan so tia se enti de ya kan sabi ya namfo bebi aposifo drum be bia na se madam ba ko se munya ya mo so ba me se nya wa wudi asem pai ye bo abaso kro ye tia betra no ma aposifo ni ministers ni sem MPs o mo ya ade ne ko ye bo ma baso o hini bi ya ade bi oni krom na se ye bo na baso adenti ene drum be na akoba ni wose e ti se sa kra se o tuo e no so twen de bo sa ayi papa yi ba ya akra wodi fa na se odi bem wo say my life self defense o yaw abada wa kama meka wo emre bi beba emre bi beba wo Ghana be hu say na meka show every suppose for you omo ye hu bay omo mo ni ye yaw wo be say my life say na we asi na me makona sasa be manya me na gina so a na boyi sa be dan ho akere me yaw abraham ko ba bia awurade nyankopon yaw wo dia fa ye da bia koda we na nkasa hwe na ni mo innocent oni bi na seka eduru baby a wo brantie yi a wo de ka ya bomi eduru baby a wasefo nyina me ne wo mo de yaw me say baby odi afa no akura yi on so wo kasa no wo busa no question bi wo se ni nwia bi na kwa na je hu de ba yaw me say so obi yele daji ha na woni sika we treatment no wo cap esi wo ayi bi disposable cap bi from afa na ho obi su de so flash a cap papa it's a treatment in Zoko police station. Now we need be near show home. I was so no from near show bagan. Now bagan will be beyond Koya. Massa. Brofua can say be the way say, hey, my friend, go back. You make a catch that one. Yaw, a more ya. Tisikadia, then the Lumba cano. Was says so be a hina, peppy. One is a be a fee. Yaw, Nesika, what it? Ghana had the Otiania, wouldn't sika. Me sitting and make a check. Ain't no money a German must say. Mon swam, na dada bear ya dia, and Quayabio. No, nya sama. A white paper near show, and I no forbidden passo, no for telephone for commander. Commander has more for Zibiana case. Young commander, I may be a humano, now say we are yet.
kono ho afo aposifo guom ho animu ase I said the kamo kra mo famfa court na court nkasa nkoda ya difo na mo ho san mo na post station ho na mo age court adwuma ye se asem no nkoda na difo nto mo nko ya me betuatua dipa bi ka se do mo nyuma sitie anya nwanwa 34 35 no mtata dawo anya no ma ekoso no nye ya na mfo no mu bat edru mebi wa obi a unwa bi a na wakasa kire ze na ekwasi ade odi enyina wa adwuma mu na mu ade a mo ye di kono ho afo aposifo abuaguom ho ni mu ase kuo mo ni mu ase papa ya me se first ye ofie no wa fox ni o police ni bi wo ye friend say Zongo police station and dabi and the central cra ya ye kan no ma bi say ya se obi akọ sisi obi ubo se no ho na instant no afre yen oh back door afre producer ajata o se wo china nipa no be case no mon kan chen se won hia me ya benkwa kochi nipa yaw ahomache no akwesa operation no afre aka chen afi kodu me bi ye bo na ba so no moani ono ani nwan ma prosifo no ono mo central no mo kutia no tefi na kwa ne ye kwa ne mo ndi bi ka metma bondi ba me mo anya nwanwa post di bi di ewu okumase ha na baso body ne fa ko ye adwuma nti na ye amanfo ya me sa akwa ne se no du ba bi ohwehwe mu ani pa bi na kutia no ma na ye sa de ade benko a senko na wunya adie anti wo mu obi abrabo asai enipa kura wu afirim ya wa kra ne nan be se nyame amamu a ye mompaye because nan no ndompeni bia yegu ho nyina ye mere Kevin fa ayi no light na ayi camera na to amamre ade ndompeni nyina yegu fom Kevin fa camera na to akoda ne wo so ne na ho na mmere ho nyina yegu fom ta kan na no wo semo etinam ni nyina nso aye kuro akode o se enkoda asam ne woni mu but onche na hu di aye no dabi ya sana mi hu no sa kra say ale eti oto sesi ya me se de make na make so na ma me hwe aba TV ne so aye chese ho nya adwuma ho anya adwuma ya aye peche ho na aye peche no don pedi nyina yegu eti papa ne ba no de onanti wiase ho na the program we talk yakọ na ekope kurase aduru nom kurase aduru we ntimi ma nompe no kantua we eye kuku ene sisi yade ene pressure be ma un kase e wo mpam kaye nompe mo ye wurade nyankopon akode ye kudie mmea reko heba mesha no odofo me kanfo na me de amawo na reko heba mesha no manfo dodo no adanse di a wodi no ama sese kura kodwa so a wani amre a unya binto na se no se a short se di biaba amanfo esan egusu a omoto reko heba mesha no koko no ha wadwe papa sisi yade no ha wadwe pressure low na high be man kase e wo mpam immune booster drop a ene reko heba mesha odofo yakoni kopa binto ne fa ne edwuma wate omna wanum bida no edi ho adanse a enya adanse die keto akora eye kurase aduru na me kanfo na me de amawo no na ukofredi mense ba kewa obenya biato Time FM ewo Obuase Free FM wo Techiman Boga one of God pharmacy ubenya bi ato enso ewo promise eba ewo dum reko heba mes channel ubenya bi ato na so anom ede mmemia wo kire wo mukoko na sibetu usisi yade no nyina da corporation nyina etu adwem wo ho beto pa yekọ ni enkope bi enso enomai orofo 0248672271 0248672271 reko heba mixture ena make amfo nam dia ma na Novigi Studios say no wasanya camera foforo bi ano odene pa orofo ene wo zoom ya ba bia ugina bia no na dem shirin na ene o capture nyese o de camera no ben upi o so wo camera foforo wa kraba no ano odene ene to mo ye Ghana film no Novigi Studios say momre obetumi akọ momwa na ene mo film no eni ebeda ho wen enya asem ketwa orofo aponto ni abedi to ni ayu ni nyina no eso nya ade bia yen kai dum to eye emfonyina ana pictures abetwa ana video abeye na dachi ankwama bi no o de ahye wa ade nim na wo hwe bi wa bra wadidi amen na wo hwa orofo Novigi Studios na meka fo na me de amama diga ga jo se o hema dot yi no mo ba ye no pictures o betwa ni videos o mo ye no na no den papa wo won kran yo malam abase first Kokoro Street ne so pe ho na be hu Novigi Studios 0574 715 778 0574
715-778 no VG Studios yeko na yefa enkoda omo. Women of faith was the Lord is our victorious banner. Women of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Oni ni adazwa wone women of faith omo na aka manchiri mu na wo ka manchiri mu no emfie mienu nie na sa mfie mienu no se hwe ene ye de ntotrom ene na ase be makrupo twedi ampon eno to obi biada wonya yafuru enwo ba no omo se second annual national conference no eba so ewo Kwame Nkrumah suapon ni mu pe eho ena dwumadi wi ekoso School of Business Auditorium omo dan kese no eho ena dwumadi wi ebekoso orofo obi biada wonya yafuru enwo ba bia no kropo twedi ampon ede nkoda no bawu orofo wo achichiri wo benche ya etumirika ma na moto na ebra na Nyankopon ebeye nyame na ne maso aye ne ma na wose November bosome a ye baba bewura mu no ne da etoso enwotwe ena dwumadi ebekoso ewo Kwame Nkrumah putuapom wo orofo brei na enyoma enkonkan emfa enso emam na akasa fo a ombaba dwumadi ase eye prophet pa ono ebeyi ni tribi sana AP General Moses Osei ono so ebeyi ni ti ewo dwumadi we enso ase na PSC Esther ono ena ye guest artist awode nwom to ebeji krupo twedi aponyame batata abra ponsa enso ebeba dwumadi na sebi Minister IBG ewo Sompa TV Sompa FM ono so ebekọ akoto nwom ase krupo twedi aponyame ni monyam Audrey Japan Minister ono so ebede nwom to ebeji krupo twedi apotata anopa no so pepe bosomia ye bewuram ne da etoso enwotwe ena dwumadi wi ebekọ so ewo Kwame Nkrumah suapon nti odofo ma bibia ensisi waso ko no bibia wawade ache na yefrunum atuo no ebere aso se yefrunu etumi ekobie second annual national conference abrochirefo nyina bawu eno ti so Ghana ha no ama 9 aboto Lawson beverage se men kan kire o se ensane bi wodwa so durema betes ni gingale call no ebi wodwa so pa apoto ne abadin tuo ni nyina da de den san ya no di nso ya enye ye dabi ye gingale call ene durema betes ena yetumi ede yes ade no orofo se wo paabo akoto bi wate 1 to 2 to omafo to na na wote mfa so saa na wo hose na woto nsa so dia ene atadwe wate dende eno to ni Lawson beverages betna say na one wo mu adikasu bom ewo saa kwa ne so na also ubenya mfa so pa orofo se woni gye ho se wo hose na akwakofa bia ye frɛ Lawson beverages ewa homa we so 0242133577 0242133577 the Roman Betes tinjale cause itwa bia yi ne gina wo na so pa orofo nya bia ni bia ewo Ghana mem ha debi bia bi wo ho onuma na otipa na otitwa wo ga na bia Ghana fo agya tum eye club bia na sa club bia no na ponto nya badin tuo no nyina da wo manfo dodo no a se bia nko ade a club bia na mekanfo na mede ama wo orofo ye wo last size wo adantam no ho ene wo kan wan no so ewo ho o manfo ani gye ho pa se wo kɔ na wakɔ akokodidia na ekwa bi so no watwitwa bi na wabubo bi na wanum bi enwoma bekɔ kai enso edi ama na sɛde o manfo di ho adanse so mo no mo he emo mu timiti bi di kala no so nyina eye kama pa eno ti no yenkonye kope club bi ani bi enomwate enwoma bekɔ kai pa ene push na ne watu so kama uhwi a ya ma huru mrani na nya akono kama uni fie du watwe fo asem ko so ba pay for club bi no ntumi no bi bia enoa ene club kwasia da edi animu yekɔ na wotweda kwasia da edi animu na wotweda wo kronom obasima ye ne no na adwuma Fox FM ne maame nimpon da fom kwasia da yekɔ na wotweda nti enya asem ketwa kra wo Canada abrochimam eno nti no kwasia da woni ha die wo se ne yeso yekɔ na yekɔ bonu chidom enya asem ketwa asem kasiasi ewo konongo de na posifo aye asem wo asem nyina ya posifo no 0551 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello baby afrefre udin yetio
abusia kunipa nyinaa na yiko school ni obuku bia na yefere new nation na no ma bia watu ne kusia na wo sane akopa ne yefere san kopa no case we e san kopa achia ni movie kono nwa pusi for e se mo bo akole ani de ni sisi kura so aka wa tini amani nyina na si we say you fanto de ega na de ese de toro one fanto wa ifito odi o kan ni nya wo japade na obi ba de nya ono so abusia na japade eno na ma me ho mete anwumire no menye nipa de toka Oforisuo the kase me toase mo iso a ahwa ma no beta nyankopo betuatua nipa bi ka se do mnwuma city organ na dia ba kwa mpese busa se ayi sensi shadi hormo woni no ma ikotu furo no ebe so ehwo asem kosi nsen no aho asem no eda ho sesi amene wo kasei onna wo ba be frɛ saman no omo atu ama meduru net nyame ya adom a wo kyena no ye betime de ho nsem aba Oforisuo me de mase mame ko no bi somra no okay hello Oforisuo ye Peter Zafulai me wa di Peter ni Zafulai no okay ogo ene de ni nye giri mi pa o abreho na kana ye mo bo na mnanke hene tiate o ka se su dika de hia wa u tu ato no anokwasem na we nyina nsi se ye ya ani ahoche na te u fi se te MPD pa ba ena ka ye nti ya dika o da so eje se o ti fi mu so o ne ta po ato na ta pa nso anya ho abetna o tunku nkika da temi na dana ni show ye be antani ye bu waten enti no kana mpanyifo o de mu tiedi yesire omo ebu achi ansumui omo hometo na tenko bi di omo tema ko mati eba be ye action to munye entertaining yindi edase okay aposifo no se papa no fa ne car no kono koye na enkola na dufo eno ti metro challenge amakono nwa aposifo mu gina kwa ho se nipa miensa timoto so no mo ne atwa omo so no mo agisika mo mo kwa gira na nantoa ne yakuya nim eti kono nwa aposifo hu se nipa miensa timoto so da ewo kono ho se madika ka se nyame betwetwe nipa bi ka hello Yeah. Oforisuo Pizarro ni mi do don kinkens. Matimo kandada katachi. Panya yankopo won hira oni dimadi ya wood. Oforisuo se Sompa Asem Mpe Nipa ma nka bi ho abika na Oforisuo ye papa ya ka wo na ya mo frɛ ni. Na ne nsɛm a Oforisuo wo ka no wi asem panyin so yonkoda no da. Emfa ho ani nipa do so na emom sɛ nkwanhyia ba na sɛ mpo fa wani who say na umu condition na umapom ya wanko ya frau akasa umaisua asema wo sekani no vosu opani ka se me se fonsa anu ahwe wode opani ya yi yo ebi zo chile bi manu sitin na so se na babi na so obi so e so otu na mo bi bo na se ama na se be na go po hwe yi na no vosu we se so Sompa Asem Mpe Nipa de e kwa bi aso branche na ya ayesei bafa kwa biso na branche na ni kakra de ahani ya di ko so Pizarro kikas maka no okay akoda na prapa o na de owo kodo owo fie no de menya hu na situation ba akokura fam ahwere ne nkwa papa no kofa ne car no akwakoye no akwako paint ni for private car was car no eye na japade ewurade nyankopon hello fo yeah about to me sen is as to yentie o okay so chana machia dabo mutie Sompa TV ofo ebe stress police phone bi mu yo ma na ebi mo so ya se o pama akoko pa na akoko bo ne su bi achi abone phone na be fa pa ntimi bi phone so one take o statement timi ka se bi ase court na etimi ache se o muti moto no so miensa embra emma ho kwa se o so mo miensa
police in the wouldn't take his decision and Cassadia, almost as soon as I say Bisa. And a papa no so I can't run on or Cassa and a dapa, the papa no, the tree in you. Nay, papa, when you when you three. Or any part, can the bush and the bench you want to do that papa from the country as a papa go on the one who you granta. Obi ba say now what the bad the car of bona plano every the past motion no na what was say e dia dade na ya wa da padi to wa fada de na kwa koye that is ni pa adanti o to kan ni papa ni for me da say no okay o se papa de friend say miso chuku ovri wabri ochuku wabri also to galamzi no hello 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 good evening majo so kada che ba bia frefre udin hello na it's a second tank no SK yentie wo but so somehow okay nyina no o se wiase aya ne nam no ti won mo a won do ni se wadi yi di ni bu won so sabe eto no o bo afo bo betimi aboa no do be fa efom o ka ni nyina betimi apapa o tai nyina betimi apapa yi akora no na Yesu Kristo kura no zankora wi ni na Yesu Kristo ani ji wo mo ho eti se eni ba de o to na so do akikuru mu a na MP awo kuru no I was na wati asem na free asumpa no was I was pushi ayisa mati asem bi o so bi ani no bi sana woni ni ta da to mo na be na mo no ni pa de so nam do so be ye na project for no ko mo asem o da se yenka ya beka ana say dia ba o de ke sire mu de insurance de bi o mu de insurance ya ko titutu Gana yeni bambo ye dia bosa yeni bambo iki se dia ya no te ade bambo mai mo masa e dadao thank you man no okay na we ya ye be kokonomi uko na mo na muti TV so no ka ye de ya ko nim teye akode kura mo ntro na no asem according to akode mo ntro na no asem eye den na wo si akode ye difo court nko na betumi akasa asem we bi wo post ni de process ade no ne ko gya to court ho minim CID kura wo ye CID ne ze wuro na tade hello hello majo so katachi uri na brother de fanya yentie o bosi le sabe que ele vai ter na dia dele cara ya tem yawo ana akwara ke se lu ka no mata da mana o ko de ka se de mune am prima to no de kala o ko ka na da no o ko to tu ni na ni so na de so bi ba fa do to ni ka ni ka da ka ka da ba ye a de you para to na ba wo you da ma de ni ya me pa Noki. Hello. Hello, Pastor Pino. Majo so katache baby afrefro di. The pastor me katache free ma se feminism. Yeti o. The pastor police create mo ya mo papa. Wa se mo bra woni asma ko police chief. Obi fisi police ni se. Asa no kokko to ko fika. Ko be ni petin zana. Eko fopo ni petin. Popo police for na se ko. Ako twana na ho so tiana. Ati tiana ka ne. As when you come a cop after. Police for to see a won see go ku ya ban ni pele for to mo say. Ya ko police. Oh. Ako ka police e asa mo gana. So mo ko police na topo. Ko ba di ho. Ko e ka ye free. On is ka de bien to. Ko ni petin no. Oh. And some of the breaking no pa mo ko di pa police won ti ya e ba tmo go to ba ko be ya wo ba che kura betu jaye e de benko ni ani ehunu yi e de be hello hello hello
Hello. Hello, Timeka. O kasa free he. Yeti o mame. Woko. Hello. You me kasa fa for go so mem. Go so mem yeti o. Oforisuo and you made here. Go down on my me won say me hwe yo because me go for. Na me say me tell say my positive okono wo gudi pa animu ase. Go police also for animu ase. Na se mo ka se case ko mo gam ga se no mo tisu ni pa miensa e dipa na ochi moto no kwa e tere se wa bronsa e no ti su kuta lances na se ko kuta lances mo mo sa kwa to mo tisu miensa no ka onku o mana a o kuta lances kwa na ko ye driver ni e tin ko onku o mo miensa na in fact Ghana de Oforisuo ye ti mo o mai bi de ye ti bi mu pa na so mo eni ni pa nya me yi mama mo se mo me ko nje o mai ntie ni se odi achene de asube be na mi sha mo pa Oforisuo no okay mesi ye nkokọ no hu sesi anwumre enipa miensa timoto so ho enti sa duabo na ye kan na wo branches bebrebe o hello yeah good evening maje osu eburu katache ba bi afrefre udin mbaje yo le katafi western but le program na maje bina no okay eja o se ga de bi e ko da ada ka tu nye be tu kuta because emrana anye juma diano be juma bio emrano ankasa diano be juma bio ese ofa gan ha de bia na emrani nye juma nti se wo bibi na se scan ndi weni mu kaya da woni hwa kwa na ye do fa enye juma se je wo ka se sia sha kola kitwo se senya moto ayene e wo mu se omo na me se do mu ko yo na ba ko na li embra ye juma emra kasa na se ka ase sia no uni ska embra ni ye da o ma o asemo kan na se kasa o ga no da embra ni mo be ska na kasa e ye da fa se asama badam no akoko we woko se eye aposifo ba ku mienu miensa bi na ekwoje se sika yi na wo se nkoda miensa om timoto so adifo ba ku awu na akoda wo no so efrin kran na waba befa ne papa kai onni lances wa bronsa ne ya ja wo no ni odi pa wuo miensa mienu aprepra na mo hwe se wo mu difo hwa so na ekasa wam si ya azan oge ni bia ye Oforisuo Aboagye me na papa of Yakram ye consider worship center nyame adoma wo